Kani kedai Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ke Orange Nissan Lum Sopo near Fire Brigade Shillong. Ka office ng Chief Minister kalau penbet ini mengini kendo, penbet ini kasih jenjang Presiden Assembly mengini kendo, mentakasni agak office kijungu. Aku por salvage na kamantaba ni don kajing tumo ban ni karpat ni obaon lino ay kajing manipulay jungi kajing mani jungi tendai kan san aga por arlay pusan niya kajing tip pada bala kansal no ta kajing kansal on the sotu ba isu ay daw ay kajing yo COVID-19 na kajing sangut kino try tendai long abang itu apan baik dia kena resmi te kanika KDP Assembly jongi kadai kaba itu khot jong ka kilong keleng jong kari kasih batenta tiga mupi yang ni idon nang tanah na tentia iba laya poi te ngamdon sport suat teman pentip iki te kalau kiki basud dia tu si kan apa ngeperkat ikan ni kecil dan dari nalorong taro mentak resmi upai ba abon kurun Kristen pula ya tip bangini kendo ya Chief Minister kini kapor te kajing kami nanti jong upai ba Kristen dai jungi kalalong kaba jor akin tip mentak resmi nei bawan kani kajing tempat pun sangasan kalau so nak mensim ini, kerana kikon ni kebalang di kantam, tak sibun nomor bah, kipai pak Kristen ni keleng itu kangi kebetulan hang ni apa office, kilak kuat banu jeste, kata kalau nadu ki teman besan, ikran berubah kata, ki pastor kejungi nak keleng kari ikran kata, belain cu ya kang jeseng sak ni, te nak kata kadau ni le penbek dengan rai dekat situ komiti kebalang sautrik bangla penbet balik kendo akan ke Chief Minister te hadin banglai konsol baka office Chief Minister labu ke appointment mentak sini or sabaje di cabuk sauteng nengkong ne dah hadin len ki aditip yang wan wa sabaje te ngaru ki para rang ba jubade bene kendo yo ngala pawan hne lai beji hendai kesang-kesang pada te kalau ni te negaliang juga kam tambat lu badi ban pet je kan ke office ban pet je kan nyat bet ki kam ke balang haga dikasih penjenta dengan don disya ke ting sok tak ke dia untuk kata-kata tingin tip ini kan ke sarkar kan dak komno kan ke jesen nomor ni tinggal apa app kan no ke jesen ki balang ke bakar tu ni itai long ijing waban panpau saka perthai saka ba saka para nungsung snong kan negari ini ba khantam saki para bangi tumi ko balang mungkin ni para dukhat ke don ni te na thai ki panpau hi ka to ne namar bale ba ni ka kamdingi te kalong gorobor hi kalong bangi ne keren lang ni pakhat lang tungile pakhat ba kadang-kadang galat bangin pentip cekipat ba. Hanya insyaallah dia menentang ini keren para orang ba mentan yang ba. Lada kamu ngas ketriat balin hang no. Hang no bala pun penbek kata bani kendo kan. Tandai ya kata sepenpan ke pepek punya tengin maksud tu ni tu. Dan orang tang tip bahas ketriat musim khangte ke office. Ke office kaya jam tak sini. Lada open ban lapan benada tu nam step basket lakhang tagas ni tengin sul lele ndai ngitip te baga office kadang longkat dia ke balang presbyterian ke palat nyau latam di Kristen te lada kalau hakan kerkom ni so dia siapa long ngantip long kinong sensar ke jungi lada gen perkhat ye khamtam kat ini kebalang presbyterian yang begitu lah ke kata upai ba
la kumala batay ustang ka jing community jong upai kristan ka ni kasi bahkan ni kasi la mentaka janget ke depan TPA ajayu ya ka jing pli mani kata jing kwa jing pa tandai ka jan ka community kalau jing sudia ka kraw aga jing saw la khot la asin khot mensua la asin tama tu ka jing khot kalong bat kiwi be ki jai kan hon jinget teka to ka jing khot tu ba kiwi kan hon jinget ngila ya raisa de ka skomti bangite de khot kum tu ngimle chu namar perkhat long kamde ka masuk engi bane song bat kiwi ki kan hon nyam kan te nang teka daw la rai de ka skomti bangin ngimle chu do khot tandai ngira bu khnang kan gusti bani kendu tamang ite man pen pau ya kata jing sngau jungi mengidon kam ya gading yarap de ga soka baganda ganin marba ki ba ki babon ki latip ba ka sentral ka apan bana ka apli ki muni tandai ni jadi berpila orang hutan rajai kita kedau hutan ki ba uci minister burom ya gading pentai ke jungi insya Allah kalau ni muda kuat ya kita ke buram dulu. Banong bakin buram ya ni. Mulai ni kuat bagi diok sengau, ban sengap, ban sat skor ya kijing dan kam kijing. Namar kumbalong mentai. Di balang barokai hapok kiri kesejantian kilap kuat pelon jisai. Dikatakan bagi kuat bani keren. Dan mulai banong ni ban pun sangat hypo ribatang sitang genta ban pun sangat yang ingin lawan nak lek saudang. Toh kita keting buram jing buram ngingin main ni kata. Mulai kalong ke bagi kalong very irresponsible. Ba kani kecing le kalong ke ba mda perkhat ya kita kecing dekam ijongi. Ngingilo serius. Katnu bagi balang ke lado ya kecing long mensil. Haga bakum ke por. Te depan kita tahu kita kuat ya kata. Hagi ni ki por balader kidan sisa ki kenduk bat ki way pat ki bagi ong ki church leaders dan ki church leaders forum nang ta bat ki religious forum kidan ki ba ni haget tu forum kidan ru ki dekat ki badai naga balang presbyterian ndrai ki bangi kum ka bor balang hi kum ka assembly ki bangi ngim da itu he tapi kim kin keren kumno ya ke jingdan kam jong ka balang hagri ka sijai dia lar ki briu ki ba ngigum ka balang kim dan sibon ku ji dai ban ngigum ka balang sakawiru dan ngi kren bat ki wai pat ki religious leaders ki ba mudai ki kristan ru kim su tho ya ke jingdan kam ki jong ka konteks ke jongi bat ka konteks joki ki pe te namar kita ka dau ngi habangi kwa ban ni kendu chief minister mata kesni ngi da terang ba ka sarkar kan snow tu yang jinan kami joni. Deka bagiru ngin persangi ban board yang protokol. Kibaka government ke bu ngin penkai ni kata. Namarla deki yau ki hat kila ban pli kibaki priu kia boy hui mdan kontrol ki. Te ngingi ngech kemba ki bor balang kila ban penbai. Haga dogu nugur kam kenang ba ngin penkai juru protokol kibagi don kam ban board. Tingi habagi perkat igani ngila perkat salibha bat ngi smutu ba ngilahi man penbai igani ki baroi kenang da kebenta jibit jimbiang jongki prabagai ijongi hagi jinglo ke demsi hakpol al mulai family property ala kansel hanga moroi bahile teriak ngam sulak berpenya mar salmut yu covid-19 kasuka tindu ngin ko bi minustek te balai ba mong ba la khangi kasret tersi bergoi teriak krabangi sutu pa ba ino ala ngini wal phun ni paralok ngini wal na sija ba bangai ngah hayu khaju ngada lo kaskriat kami doing kamdon tawi ni kham don satu ki entrance tuan kan pertama ba lebel sekolah ministaru kabalawan le da mon dalam minister nanti ke MDA komen susah susah kami MDA komen kebalai mapi omne ka sekretariat ini kedon sibu di konferensi
room kepas pemut akut kalau pemut ke bangila ban isli ban dia lalu kumong benda ba lalu umbek hawi ki kerja wa benda haga kerja hotel wa benda di haga syal sedang di lalu hanu ke ba su nama ka jing persane hangi hangam roi nanti kumong ti ko hadak hi bangin rumah hi ban maka dia kata jing bom dasalia juga sokar ya kapalak pesterian ke kapalang ini pesterian kadon siajar live pak pra hanta lah koi tam siajar pak pra di belang hakadong raso tini hapkat kau punya yang babun ya di kumol ong ini berang pak menurut tu babun tumasan nilai pelong jing duai bakakam ke jong boleh ke dia balik ke jingka anu jenis kaya ini kau kata betul di kikis ngasai nak lem sini star siapa nak sel waktu berada klik imut cerai kudu pisau namun orang kuntat sukundo air hukum bala pesengek por alif family keba hangat tu rumah hebat kerja maka kai makanya kena jing iben ya kapalang pesterian Kajing cica tu kalau ba, aku pastang tega sokar bela bo te ba peluang ter. Nanti kaba mentam tu tempat yang lebih ini. Ini Malaysia tu tu negara government kalau agak jentuk di sini barang ba wanted. Kata kadiga latest information di barang. Yang mana itu? Mula abang orang begini, kat nungut begini. Mereka ingin maintain ya ke social distance. Kat kum kejupun bejong ka government. Namar bagi balang kijongi, iya mana jongi barit kidan, di bahar kidan. Te dar gina kat nungut kam melalo. Namar bah iya mana ki bahar. Mungkin kilak bandung sibon ngut. Iya mana ki barit, kilak bandung. Tambah ingin maintain ya ka social distance. Jika jongi banyak kundu yo chief minister mata kesungi kalong banyak keren halor kita ro. Bagi kejing play, tangi ngilak tuah na play na. Dan dari kumluan play kata aku bagi dan kampanye keren dalam chief minister. Karena kita kata bah hadu kata-kata. Nama bagi ke rukom kejungi kalong bah. Ngilum di kejaingo kiba kambon ngilum jaingo hagi yang mana. Kiban ai kejaingo yang mana. Ngipun kentangi kejaingo hagi yang mana. Tebentar nama bagi kimlah suban wan keji sang. Kiba bon kimlah suban wan ai kejaingo kejogi. Karena kita tak siboni. Ya Kadang kita ya commission dulu kaya lah pun pilih lah. Hai kita ya. Nama bagi jaingo kejogi barang hai. Ni pedan kam nak bentar gitu. Project tu baru. Dekat taklut igi project barang hai. Kejingkwa jongi kam tam ban penlong igi jiesang ban plino igi mane kalong nak bentar kejinglong munsim. Tak berdek. Katar ka bagi haman keren ni kata. Hagan ukur kom bangin yo ban pendem ya ka sakramen kejin baptis bat ke sakramen kejin koi pra. Ni dan arti di sakramen. Bat kini ilong ki bat dan kam kilong vital haga balang kejongi. Tikum ke sakramen ke jingkun baptis kemudian ada ke government ke ailat yang ini bagi pendep ia kata ngilawan pendep ia kata dah ke balangi khot ia ka ia ke jieseng hagas nitrai yang meni bat kinwan tang itu pen baptis dah kemud ngilawan maintain ia kata social distance haga tak kau menu tengah wan pai ba baru kai apa pendep ia sakramen ke jingkun baptis ndai mentah ke bakum ke situation tengilawan khot tangi di bakum baptis tu tambangin pendep ia meni Ihaban ni kerja kuat jadi bani kenduk yo chief minister kemud ba ngin kerpat yo chief minister man relax kendiat ye katu kumbalau menai kidan kat tu kan dia kita bentah ki ba mendalong dalam bani kesong ha bakum kadu garah kalau kau mula kesong ha garah yo ki ya mentah tengim la ana mar ngitip ka e garah yo ki tidak ada garah yo ki kalong ke bas ngau ye biang bani tengis ngau ni welcome ye kata tengrai lada ka lo da kumai pan dekamut kalong ada kapal. Tapi ketika kalong mentah, lada yani mentah. Melawan khot. Kumnokin khot ya kita. Tangap po arsni lagi. Hato kita diberi uskat trade kila koi dah arsni. Kata-kata ini problem kejogi. Lada daiman khot itu balai melawan khot ini mentah. Melawan mentah baru khot diberi uskat trade tiba ya COVID-19. Terain, naga mentah juga balang presbyterian ni. Agari kesaj dia baru kawai. Kibalak kuat ban lah ya kata. Dekamut ini lek ni cuan beli kata kan ye kiye
Wat hapadang jod bang presbyterian du lerdan ki basno siap dia. Ki bampat sudai teka tangi na am pembori ki. Tangba kadai bandan kalan bangilaban li ki mun. Kaji kenduk jungi Yusuf bin Star kamut bangin peli ben tamta. Hakani kesande. Kalaban long kajing ya kenduk jungi kalong ba hapat penoi ke por kalaban long siap tayang kalaban long. Kam damut ba ni kwa man man pembori Yusuf bin Star peli kaniga. Yusuf. Makawin kabut ba dari dalam mereka ni kata lah syat dihakum ke balang ro, aki kaitan di balang. Ke dewan ke bom dewan le. Saya ni kerja mujur.